Colomalis chavilesil liqaqua Jesucristo hoy baom San Lucas. Sachikishquakpo, y Ángel Gabriel kitaklak shban Dios sa junte la mitre Galilea, Nazaret chkawa. Pikin huli tuqish aktsama bil shban huli gwin a José shkawa. Yo la genak sa shyanqib diralash kahol la David. Uch María shkawa li tuqish Laki okli Ángel ikin kishyere. Saab tashak salacho, lo genakatchi santil usilal, tiqaqwa kwanagbikin. Lish María kisach cho shirapinglep li atin pain, ulkiok chishkosh lankil. Karuan chash jala li sail cholechil aan. Tohanak li yegre shban li Ángel. Machikwak María, shbanak usilal shattaw rikin liyos. Tatkanak sa juam, utakwang kunakulaan, Jesús ta kechok shkaba. Ani makshkwankil utralali ni makwal tishkabay. Liqaqwa Dios tishkere lishkoharikba lakdabi lishchukwa. Ta agua bejin sa shben lirochoch la Jacob chikonilik. Ulishnimal agua bejiom inka talak ta osok. Kishkelish María reli Ángel. Champutronak takwang kain shpanaking anin nawrukwink. Kichakok li Ángel ut kishyere. Lisantil musiqej ta chal sa ben. Ulishkwankili ni makwal Dios ta moelan kagri. Okanak santaklik ulal ta yola kagrikin. Utralali Dios tishkabay. Keretal. Dish Isabel akbi la kwech alal. Shkana sa juam sa shtishilal. Utanakwan akwan sa shkwakshpo linkana alan nikeshchere. Shbanak maka chaach chiruli Dios. Utlish María kishye. Kuikin la inch mos liqaqwa chiushkwejo la kwatin. Utli Ángel kieri kin utko. Ratin likakwa.
kolba Kala sa syoli kakyu kwa kilbala sa karayla Tinamit kagwa nasikuta sakin wangko sarayla nakangakolote tigin utatapla sakali makonwa wangko Wangko